tuk chuak nuam ule vain nun kong ruai tua tan min ko na le da na arin om ti hi kan ngai khale don ani amasa in pathian thu efisi bungli chang thum lo ngai khale masa ila tharau in pum khat na chu vong tura beya ako na chu uphua om turin keilalpa amitang hian kangen acheu lalpa na thu mal som ro se amen nula pakhat hian thoril tu kianga pathian ne na in hlan angam lo thu le pathian naya arong bol ve chak veu ma sela a hre thu a hrila hetiang hian a soyani diktak chuan kapuma in hlan hi chu kangam lo ani in hlan taila missionary tur hian min ko palanga ani lo po in ngolvele midang om thadu lo te en kol tur te hianin min ko wanga ani lo po in mi ang lo trop tak tak te bol fai en kol tur te hian min ko wanga kangam don chuang si lo nule pa thazar nuaya hetia phak to ka rong bol hi ka du tok mai he re thei taka om hi kangam lovani atiani he hi mi tam tak feeling ani engwangin nge missionary tam tak he rong bol turan chua khatiang feeling nei khatam takan omani ma ni sarkar na thatak tak ban sana hlo tlem zok hlo tura khe om zok khwa tur tura mun fian rial tak tak le mun akil khor tak tak rong bol missionary te pathian rong bol tu te pastor te po antam em ani engwangin nge kan thei ve lo kan ti chuan chulaya chuan min ko na le min da na arin om kan ngam lova kan ril ru doi zep na wang hian ani fawani thoril tu chuan ani le jing khawot tak vurtlak tu ka hian savetere te hi khong lek lekin itu vera ron thlok lu ta sela ilo ti hlumang nge ilo tuam lumin ei turi lo pe ang ti ina han zo ta chu zo na chuan nula chu ne le maya pui ngai chu pui om takania tran pui ngai chu ka tran pui ve mai chuan ka ring chu chu rong bol na te po ani ve thawalom ti in achanga hemi nu hian he nula hian missionary ni a hre to lova ring lo mi te tran puya I suwa me na ruai thlen chu chak na lo nei ta ani ni adik chi ani tira u kan tharau nun hian lalpa ta na in man chet reng hi ange bera ti sai ro chuan om mai mai thang fo thina arong kan bol saknen in lei chin na nung min siam sak turin pathian tan kan chet ero angai siani chuwangin rong bol na huanga hian tho du bik nei rem lova om du na bik nei po rem lova engemo ni chak bik riau chumi chu kaniang chumi pos chu kanidu hanti ngot te po a thei lova ma se min ko tu pathianina min ko na le min hu na zona ero hi chuan kan chelova eng po kan ni thei apoimo em min ko tu min ko na hian rin om hi kan tharau nun ta na hian chakna ani zel thin khri om deuh ma sela chu kan chakna nar ani zel thina chu khri om na mun te chu pathian rin om zia atak taka kan experience na mun ani zel thina ni han ngai tu keu ma te irong bol to na le lali so Krista nung izui to na khri om iti lai ber kha han ngai tu la chu I soi nuam ti ber le I tharau nun po ina angi ber ani fo thina ni hei ring tu ten kan man thiam poimo ma lalpa ta na thilung zonga thok chuak tura min ko na le min da na hmuna hian rin om kan tum apoimo ani lalpa na thu kan zatan malsum ro se amen itong trayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu Vena hian ithu cha toy te min ko na le min da na rin om ti kan lo ngai thale ta ine na lom thu kan soye ithu kan chira khan tharau in pum khat na chu vong tura beya ako na chu uphu om turin keilal pa mitang hian kange na chu ti in polan min ril ani
hei hi kan nun dan tur kan ni dan tur reng po ani vena hian lalpa ko ran huanga te ni du bik ro pui bik chal lang bik ni akan ngai ni du bik riau te hi neya ol em chumi kan ni tak lo wanga lung oi lo le rong bol na ko nga te po a phun noi zui te po hi thilom thei takani thei top chu a zong atal zui lo te po hi thilom thei ani amai ro chu min ko na zona min da na hmuna rin om nangin iphu chi min ko na le min than na le min da na rin om tur hian nangin kan thin lunga thui soya chu pom thei tur nangin kan thin lung hi ibot se ngai thina ni wena hian he thu cha hi kema ni nun min reflect tu a omani chuan kema ni a theu la lu ta kan that puya ma kan son pui ngei the na turin angai thatu te ta nangin mal som la a soitu tan po nangin atharin mal somang che lali so Krista mingin kan dile amen.